Народной Республики Донбасс обратились к России. Abatuye muri Repubulika ya Donbasi basabye ubufasha mu Burusiya. Nafashe umwanzuro wo gutangiza ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe kugira ngo ndengere abaturage bahohoterwa bamaze imyaka 8 bakorerwa jenoside na leta ya Kiev. Hari mu ijoro ryo ku ya 22 y'ukwa kabiri 2022 iki nicyo Perezida Vladimir Vladimirovich Putin yise ubufasha. Uyu munsi wa mbere w'intambara yeruye kuri Ukraine wabaye intangiriro y'icura burindi. Amarira y'abana, ababyeyi babo na banyirakuru, urufaya rw'amasasu y'imbunda z'ubwoko bwose ntatuma hari uwibuka guhoza undi. Uwagize amahirwe yabonye bucya. Iki ni icyemezo cyashyize iherezo ku buzima bw'abaturage benshi ba Ukraine. Kuri uwo munsi wonyine imibare yanditswe na Al Jazeera igaragaza ko miliyoni 14 z'abanya-Ukraine bahunze igihugu, abo bangana na 35% by'abaturage ba Ukraine. Kuri uwo munsi wa mbere w'igitero cy'Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabireberaga ku wundi mugabane. Icyakora Perezida Joe Biden yahise atangaza ingamba zari zigamije guhagarika Putin. Putin chose this war. Putin yahisemo intambara. Wowe n'igihugu cye bagomba kwirengera ingaruka. Uyu munsi nategetse ko bashyirwaho ibihano bikomeye ndetse ibyoherezwa mu Burusiya bikagabanuka. Ibi bizagira ingaruka ku bukungu bw'Uburusiya mu gihe gito n'ikirekire. Izo ngamba ntacyo zahinduye ku rugamba. Abanyaburayi nka Perezida w'Ubufaransa Bwana Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, Chancelier w'Ubudage Olaf Scholz mu bihe bitandukanye bagiye mu Burusiya kuganira Perezida Putin. Icyakora ntacyo byatanze. Ibihugu bya Afurika nabyo byitoye bintumwa zijya kubwira Putin ko intambara yiri guteza inzara ikomeye. Abo bategetsi Perezida Putin yabemereye ingano baritahira. Perezida wa Ukraine Volodymyr Alexandrovich Zelensky mu mwaka wa gatatu yari amaze ategeka Ukraine yahise aba perezida mu bihe bigoye. Uyu mugabo wanabaye perezida avuye mu mwuga wo gusetsa abantu mu bitaramo. Iyi ntambara igitangira Amerika yamusabye guhunga igihugu cye. Icyakora Bwana Zelensky yatanze igisubizo cyatunguye benshi. Munyandiko yashyize ku mbuga nkoranyambaga yagize ati: turi mu ntambara, sinshaka indege, nkeneye amasasu. Abanya-Ukraine bakunda perezida wabo. Sinzava hano. Ntituzashyira intwaro hasi. Tuzarengera igihugu cyacu. Kubera ko intwaro yacu ari ukuri. Ukuri nuko uba ari ubutaka bwacu, igihugu cyacu n'abana bacu. Ibyo tuzabirinda. Bamwe banze kwemera ko ibyo yabyandikiye muri Ukraine. Gusa Perezida Zelensky yabihamisha binyujije mu butumwa bw'amashusho. Ubwo butumwa bufatiye mu murwa mukuru Kiev, kabone n'ubwo ari wugarijwe n'ibisasu. The leader of the party is here. The head of the president's office is here. Umuyobozi w'ishyaka ari hano. Uyobora ibiro bya perezida nguyu. Minisitiri w'intebe nawe nguyu. Nanjye perezida murambona. Twese turi hano ngo turwanire ubwigenge bwacu kandi tuzakomeza uko. Glory to heroes. Ibyo byatumye bamwe batangira kumufata nk'intwari idasanzwe ndetse bamugereranya na Winston Churchill wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza hagati y'umwaka w'1940 kugeza mu 1945. Icyakora ubwo butumwa ntibwigeze bugwa neza bikremure. Perezida Putin yahise ashishikariza igisirikare cya Ukraine guhirika ubutegetsi. I would like once again to address the Ukrainian. Ndashaka gusaba abasirikare ba Ukraine ntimukemere ko abayezanguni bakoresha abagore n'abana banyu nk'ubwihisho. Nimumara kwitandukanya n'iryo tsinda ry'abanazi bizoroha cyane kwicarana namwe tukumvikana. Ibyo byashoboraga kuba imbarutso yo kugumura ingabo za Ukraine zikarasana bigashyira iherezo ku butegetsi bwa Zelensky. Icyakora ntibyigeze biba. Abanya-Ukraine bakomeje kumva ko bafite umwanzi umwe winjiranye intambara. Muri iyi minsi igihumbi y'intambara, ibihugu bishyigikiye Ukraine bikomeje kuyiha ubufasha bwa gisirikare na diplomasi. Icyakora uko iminsi ishira niko Ukraine irushaho gutakaza ibice byinshi byo mu burasirazuba. Gusa Ukraine nayo yaciye agahigo ko gutera Uburusiya mu gace ka Kursk. Ibyo byateye Uburusiya uburakari bukomeye bituma bwitabaza inshuti zabwo zirimo Iran, Ubushinwa na Korea ya Ruguru. Kubera uburemere bw'intambara, Bwana Olaf Scholz yongeye gutekereza inzira yo kuganiriza Perezida Putin. Perezida wa Ukraine yemeje ko yamenyesheje uwo mwanzuro.
Chancelier Scholz yambwiye ko agiye guhamagara Putin. Ndashaka kubabwira ko nta masezerano ya Minsk ya gatatu azabaho. Twe dukeneye amahoro nyayo. Icyakora perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron wavuga ko mbere y'ibiganiro bagomba kubanza gushyira igitutu kuri perezida Putin agahagarika iyi ntambara. Kugeza ubu urebye ibyo Putin ari gukora ndetse n'ibyo avuga ubona ko adakeneye amahoro kandi ntashaka n'ibiganiro. Icyo dukeneye ni ugushyira igitutu ku Barusiya bagahagarika intambara, hanyuma ibiganiro bikaza bishyigikira amategeko mpuzamahanga. Nyuma y'uko bigaragaye ko Uburusiya buri gufatanya n'ingabo za Korea ya ruguru muri uru rugamba, hari ibihugu byateye indi ntambwe igamije gushyira mu bikorwa icyo cyifuzo cya perezida w'Ubufaransa. Leta z'Ubumwe za Amerika bivuga ko zemereye Ukraine kurasa mu Burusiya. Icyakora perezida Zelensky yabinyomoshe. Hari amakuru avuga ko twemerewe gufata ibyemezo bikwiye. Ntabwo umuntu arashisha amagambo. Ibyo ntibyigeze bivugwa. Misile nizo zikenewe kuruta ibindi. Iherezo ry'intambara rikomeje kurenga ibitekerezo n'ibyifuzo bya bamwe. Abanyaburayi bafite impungenge za Amerika ya perezida Trump. Ibyo babishingira ko mu kwezi kwa 9 2024 perezida Trump yaciye amarenga yo gufata icyemezo gikomeye kandi iki kibazo ashobora kukirangiza mbere y'uko arahirira inshingano zo kuyobora iki gihugu. Ukraine ni ikibaho. Ntushobora gusimbuza imijyi yarimbutse n'abantu bishwe. Gufata umwanzuro ugayitse byashoboraga kuba byiza kuruta ibyo tubona uyu munsi. Abantu bakabaye bakiriho n'inyubako zabo. Nzakumira intambara ya gatatu y'isi mu buryo bworoshye. Mbere y'uko mfata inshingano nka perezida, nzahagarika intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ibyo bizantwara umunsi umwe wonyine. Abanyaburayi bo bakomeje kuvuga ko iherezo ritarimo intsinzi ya Ukraine ari ibyago kuri uwo mugabane wose. Nubwo ubutegetsi bwa Trump bwatererana Ukraine, abanyaburayi bo ngo biteguye kuyifasha, ndetse igihugu cya Pologne kiremeza ko nibiba ngombwa kizohereza ingabo guhangana n'iz'Uburusiya muri Ukraine. Mu gihe intsinzi ya gisirikare itagerwaho, inzira y'ibiganiro nayo irimo inzitizi zikomeye. Ukraine isaba ingabo z'Uburusiya zose ko zafa ku butaka bwayo. Nyamara mu kwezi kwa 9 2022 Uburusiya bwakoresheje amatora y'akamaramaka mu ntara 3 zo mu burasirazuba bwa Ukraine. Ayo matora yanzuye ko Donetsk, Luhansk na Zaporizhia zihinduka leta zigenga kandi zigacungwa n'Uburusiya. Kubw'ibyo biragoye ko perezida Putin yazirekura kandi yaratangije intambara yitirira kwije gutabara abatuye muri ibyo bice. Nubwo bimeze bityo, Ukraine iracyabona hazaza hayo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse kumva ko kuba muri NATO byayiha gutuza. Ibyo Abarusiya ntibabyemera habe na gato. Kubw'ibyo ubusabe bw'izi impande zombi burasa n'inzira zidashobora guhura. Hakaba hategerejwe uzajya hagati y'abagategeka iherezo ry'intambara kuko batinya ko ishobora kubyara iya gatatu y'isi.